mina mbonani ngaqhapaza ngani ngitshotha ama-customer ngakenzela ukuthi bambone abantu mana bakuboni kahle abakuboni uwatshothelana ama-customer uyibizelani ngomamkhulu umubi kanje uwatshothelana ama-customer uwatshothelana ama-customer lala ngitshotha namhlanje. Sanibonani guys, igama lami mina nguNombuso uZithu. Njengoba nguNombuso nje guys, ngiyatrenda namhlanje. Yazi ngihlekiswa yini? Ngihlekiswa ukuthi izinto ayisho usisi ziphambene nami. Usisi uqale wenza ivideo kokuqala wathi mina ngiyachatha. Guys, mina nginixoxele ukudayisa ngama products ngiqale ngo2013 dayisa ama products from uWestwork ngisa agent dayisa ama products. Kwaze kwaba ukuthi ngiyadevelopa ngo2018 sengiba nebranch yami neoffice lami sengiyakhula ngokomsebenzi ngayongena ecommercial ngo2018 ngicela ukhanyisele guys ngayongena ecommercial ngo2018 ngisebenza khona nginama client mina azaphi azothenga le product sami every time mina mekhona icompany ekhona etrendayo like nje ama company ngidayisa wonke ama products akhona ama herbal mekhona icompany ekhona efikayo ngiyangena kuyona ngijoyini ngidayisa njenga wonke umuntu ngidayise ngifake products nje trendayo ngaleso sikhathi ngiyathenga ngidayise ngijoyine kuyona. Okungimangazayo ke kube sekufika usisi ngusisi lo uthi ngithatha ama client akhe wathi mina ngithatha ama client akhe usisi angazi methi ngithatha ama client akhe ngiwathatha ngangqondoni bese ngizenza yena mina yonke leminyaka ngidayisa from 2013 yena ufike ngo2004 yila manje ngiqala ukuyibiza ngaye mina angisayena uNombuso mina hamba check ku Facebook wami uyobona ukuthi i products ngiqale nini ukuyidayisa uyobona ukuthi ngiqale nini ukuba kuma products yena ufike nini mina ngadayisa ama products yena ngangamazi ukumazi kodwa namhlanje ngithatha ama client akhe yini wrong iclient imeli ngena kuyena liphinde libuye iclient izothenga kumina ngoba phela into esusa umsindi leyo ukuthi iclient lingenile lathenga kuyena lokho akudayisayo laphuma iclient lathi kwenziwani ngala lathenga iclient mase behamba ama clients ngithi mina phelezela ngana ama client ngoba ilift iyahlupha wabuye wazongilwisa kwangena officeini lami wathi mina ngithatha ama client akhe mina ngingane le iphelezela ama client ngeke ngaliphelezela phela iclient lakho silithengile yini wrong lapho uma sidayisa amazambane sonke emarket angithi uyayichoosela ukuthi ufuna ukuthenga ngemali yakho lothi yena mina ngithatha ama client akhe ngoba phela ama offices ayalandelana uma umuntu ushuthi uma uphuma kwathenga uze yabonje umona yakho uhlele ngisho nawo ukufihla shame client ifikela ngena lathenga uyena laphuma lazothenga kumina sema sekuthenga kumina lathi client latshela elinye liphuma khona lathi ungawudluli njalo lo mnyango siyasizakala lana labuye usiswazongena uthe usisesengenile lapho wakhishwa uyena wathi nje ungathengi la sisi bazokuthakatha kwathiwa ngizoyibhoshela ngizoyichamela ngizozenzela yonke into ngathi hayi sisi mina ngeke ungenzele lutho bandla shame sorry angeke nje mina uzungenzele lutho kodwa nje indaba sibangani sibanga iflow angifica kuyona ngisebenza angina inkinga mina nganankinga ukuthi udayisa ama products engadayisa wonke umuntu unelungelo ukuthi adayise yonke into afuna ukuyidayisa into eyinkinga usisi awuhlula uku-accept challenge ukuthi sonke siyadayisa i-medication i-client ithenga la kuthanda khona why yena ethi mina ngiyibiza ngaye mina nqo mina obviously lokathi inhlobo mina ngiyayithanda ngifaka iqox mengimsebenzini because ngiyayimisela waye kuphi yena ngithenga imoto mina ngiyibiza ngaye waye kuphi mina ngithenga umuzi ngiyibiza ngaye mina namhlanje yena ufike ngo2014 ufike yena ngo2006 yena izinto esengiachievile mina emsebenzini bami ube kuphi yena sonke lesikhathi from 2013 from now uma ukuthi mina ngiyibiza ngaye anginalo igama lami mina ukuthi angikuthanda ukukhuluma nasekuqaleni wayenza lento le ngamshaya ngestrategy ngahamba ngaya ku management
ngafika imanagement ngayitshela ngathi lo sisi wenze kanje ngicela ningikhiphele isinqumo abiza ama bodyguard ukuthi awazofuna imali client methenge ngale after ama bodyguard awazofuna imali utoxic nje izinto azenzayo but ukuthi ngoba abantu angeke baze bambone abamazi izinto azenzayo uhlezi ebullisha phila impilo yokubullisha yena fanele akubullisha fanele kugcine yena fanele kuzwakale yena njengamanje nje benza lento ayenzayo ushawa isikhathi sasilamula imanagement yathi management monenkinga ke naye kulungile asikubhekele enye flow uphumeke ku flow yakho umyeki wathi uzophuma ngoJanuary 2026 into emcikayo ke njengamanje ukuthi vele fanele isikhathi sambili ushayele u2026 inyanga yodesela ingakho ke uzama ngayo yonke indlela uyangithreatenisha angitshela ukuthi ngizoyiboshela ngizoyichamela why you say ukuthi ungatshela umuntu uzoyiboshela uzoyichamelelele ngamtshela ngeke ngize ngiyiboshele mina mhlawumbe utshela ubabhoshisa mina ngeke ngibhoshisa sisi ngeke nje mina uzongibhoshisa ngeke ngisatshisa wena mina umsebenzi kade ngawuqala ngaqala from ngi-agent from 2013 ngidayisa products angikaze ngisebenze mina umsebenzi ngidayisa products ikhampani efikayo ngiyangena kuyona ngijoyini wathi kwakhuluma ku-social media wathi ngiyachatha angichathi mina ngikaze ngichathi nginomshini wokuskena nomshini wokudetoxa wey'nyawo nelokhuzane nelento nemangiza ne-massage therapy into engiyenzayo kodwa yena wathi mina ngiyachatha ku-social media ngathola futhi nalapho ngamshaya le-strategy ngayo kwi-management ngafike ngayitshela lo sisiwenza nje kanje lo sisiwenza nje ingane zami eyayithuka ibiza ngey'mpungulu ukuthi ithatha ama-client akhe how come ngathi sosebenza kanjani uma ngabe kunjeni yasi-management no yasithatha futhi isinqumo kunencwadi esholo ukuthi cela mengabe ehluleka ukusebenzisana nami 12 akaphume aye kwenye floor noma bheka ukuthi ubhekaphi ngoba nami sengikhathele ukade ngicukuluza abantu ngiyathula khona ngithula khona kunje namhlanje uze wazongigqobholote eofisiki into emdinile udinile ukuthi iclient ingene lathenga kuyena laphuma lathenga kumina laphinde latshela amanye lathi hayibo ziright izinto zangala njobe ethi mina ngilandela yena kwi-product yazi mina kuyanginqangaza ngoba mina yena ngimbone manje mhlawumbe la egroupini epost ukuthi usejoyinile kaSweetGuard mina kade ngangena from 2013 usisi wami mina kaSweetGuard wayidayisa evele ne-office la e-workshop wazi wahamba usisi wami ayogana ubhuti lo kade ngenile lo simpanga uthi nokuthi uphume egcwele uplastic ukuthi eqhubeka ama-products kuyena ethenga inkunzi angazi nani nerabha abancane wangena efutheleka lo bhuti lo wasenkandla kaZuma wangena efutheleka umuntu efutheleka ethi nje ngithatha ama-client akhe mina ufuna ngitrende ufuna ukubona kahle ividiyo ngizenzana ngiyibiza ngayo angikaze ngiyibize ngayo mina ngunombuso ungene ephejini lami ungicheck ayikho nje into ebiza ngayo usisi wayijwayela yena ela kanti mina nginankinga naye mina ngishaya isipani sami mina ngenza umsebenzi wami mina yena ukuthi yena uwenze njani angihlakani naye mina futhi angithandi mina ukukhuluma nje namhlanje ngoba ngicike ukuthi ungivideorizile ungicikile unginyanyisile futhi lokho ngisazothatha ama-first step phambili. Thank you.